gelek spas dembaş hawar belê manşetên rojnameyan û medyaya Tirkiye îro li ser sê babetan rawestiye manşet jî li ser sê babetan in herî zêde operasyona Efrînê her wiha tifaqên partiyên siyasî yên ji bo hilbijartinên pêş ji bo Tirkiye her wiha dozên 28 Sibatê jî mijara seyemîne ku li ser medyaya Tirkiye îro zêdetir tê belavkirin. Êrişa ku ji aliyê artêşa Tirkiye û artêşa Azad ve rehberî Efrînê hatibû destpêkirin ketiye roja xwe ya 41 Erdoğan di roja 41 da axivî li Morîtanyayê axivî Erdoğan Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji bo geşteke sê rojan li Afrikayê doh jî li Morîtanyayê bû gotarek pêşkêş kir li wê derê ji ber ku netewên yekbûyî biryara agirbestê ji bo tevahiya axa Sûriye ragihandiye ew yek ji aliyê Erdoğan ve hate rexnekirin Erdoğan got em ê berdewam bin tevî biryarek hatiye girtin jî da ku operasyonên me bigêjin encamekê Erdoğan got em ejderhayê birîndar nahêlin divê em karê xwe bi temamî bigêjinin dawiyê û got li wê derê kî derkeve pêşberî me jî tişta pêwîst çi be em ê bikin. Her wiha Erdoğan di gotara xwe de Çekya jî rexnekir ji ber ku li Çekyayê Salih Müslim hevserokê berê PYD'ye hatibû berdan Erdoğan got Çekya bi vê biryarê piştgiriya terorê dike. Bilançoya artêşa Tirkiye hatiye ragihandin li gorî artêşa Tirkiye di roja çilemîn da 2184 kes hatine kuştin ku ewana weke endamên Hesedeyê têne nîşandan her wiha 115 gund û dewrber jî heta niha hatine kontrol kirin. Piraniya manşetan gotara Erdoğan ya li welatê Morîtanyayê anîne ser manşeta xwe hema bêje hemû rojname jî bi yek manşetê em dikarin bêjin ku derketina rojnameya Hürriyetê dibêje divê hûn ejderhayê nîvkuştî nehêlin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan biryardariya Tirkiye ya ji bo operasyona Efrînê dubare kir û got em nabe ku îcazeyê ji tu keşî bixwazin ejderha bi birîndarî nayê berdan bi çi halî be em ê vî karî biqedînin û li wê derê jî kî derdikeve pêşberî me bila derkeve rojnameya Hürriyetê li ser gotara Erdoğan bi vî şeklî rawestiye. Rojnameya Sabahê jî dîsa heman manşet daniye ew jî dibêje divê ejderha nîvkuştî neyê berdan. Serokkomar Erdoğan got li Efrînê kî derdikeve pêşberî me bira derkeve ew îş wê biqede divê tu ejderhayê nîvkuştî yan jî birîndar bernedî nehêlî rojnameya Sabah jî bi vî halî bû. Rojnameya Habertürk dibêje ya bi zehmet li Duma Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gotiye heta niha di operasyona rehberî Efrînê de beşa bi zehmet û kêşe herêma bi zehmet û kêşe li Duma'ye êdî cihê ku mayî herêma ku mayî ji bo ku bêta kontrol kirin herêma asan e gotiye operasyonên me ew ê berdewam kir û me hîlalek li derdora Efrînê pêk aniye hêzên me ew ê di demeke nêz de jî dest bi operasyona kontrolkirina navenda Efrînê jî bikin. Rojnameya Posta jî dîsa di manşeta xwe de dibêje divê ejderha nîvkuştî neyê berdan. Erdoğan gotiye li Efrînê rêxistina terorî PYD'yê ketiye dorpêça me her wiha operasyona Çikirê Zeytûnê jî ew ê bi her avayî berdewam bike nabe ku meriv ejderhayê nîvkuştî berde divir de mabesta Erdoğan biryara neteweyên yekbûyî ew dibêjin me operasyonek daye destpêkirin em gihîştine nîvê wê operasyonê lê tevî biryara neteweyên yekbûyî em ê berdewam bin û nabe ku em ejderha nîvkuştî berdin. Rojnameya Yeni Şafak jî dibêje ji nav çûn. Serokkomar Erdoğan gotiye me li Efrînê 540 kilometre çargoşe ji terorîstan rizgar kiriye û wiha gotiye li wê derê PKK û PYD ji nav çûye. Herêma bi zehmet û kêşe hatiye dorpêç kirin û bi dest xistin êdî cihê asan û hêsan maye me ew der weke hîlalekê dorpêç kiriye me sînorên xwe jî ji hemû tacîzên PYD'ye rizgar kirine û parastine artêşa me jî ji bo ku ew kar bigêje dawiyê wê karê xwe berdewam bike. Di nûşeyekê din de jî dibêje depoyê çekan yê PKK'yê Çekya ji ber ku serokê berê yê PYD li wê derê hatibû berdan Çekya weke depoyê çekan ê PKK'yê hatiye bi navkirin calî vê rojnameyê ve. Rojnameya akşam jî dîsa dibêje nabe ku tu ejderha nîvkuştî berdî. Serokkomar Erdoğan gotiye li Efrînê kî derdikeve pêşberî me bira derkeve em ê bi biryardarî karê xwe berdewam bikin nabe ku em ejderha
نیوکشتی بردن روزنامه تقویم جی دیسا همان مانشت آویتیه مانشت آوی روزنامه اجدرهای اردوان گوتی نوگوان اجدرهای نیوکشتی بردن لو گوتر خواه موريتانيا دا گوتی افرینی کی درد که پیشپری مبلد در که و اما تشتا پیویست بکن و پیام زلال دانه همون روزنامه و که وجود بینن به یک مانشت هم دکارن بیجن در کتنه اینکو مانشت خواه لسر اپراسیون افرینی دانینه روزنامه اورتا دو دبیجه هلال تمام دورا سترکیه د چرچوه اپراسیون چقدر زیتونی دا حریم کول سر سینور مدمینن هاتنه پاکش کرن جهین کو وک مفتی افرینی تنازانین انگو جندریس و رجو هاتنه دور پیچ کرن اپراسیون مسکون محل یانجیا کنترل کردن ناوند باجیرجی دیدم که نزد دست پیدا اوجی روزنامه اورتا دو بو روزنامه میلاد جی گوتی نابکو نیوکشتی بیت بردن اوجدیسا آماجه به گوتر اردوان و اجدرهای دیگه گوتر اردوان درباره اپراسیون افرین دا آنیا سر مانشت خو özgürlükçü demokrasi iddia که بالکش ایرو لسر مانشت خو بلاف دیگه دبی وای داعشا لافرینی لگوری وی روزنامه در روزا 41 دا حکومت ترکیه اندام داعش و النصرای وکه اندام ارتش آزاد جبو شرکرین شاندن حریم افرینی گوتیه کسی که بناو ابو محمد کول گرتگی ها دیلو که لسر تاوان داعش دهات راگرتن هاتیه برنج بو افرینی گوتیه نتنه او گلک اندام داعش یند گرتگی ترکیه داجی جبو افرینی هاتنه شاندن مجرد دن یا کل سر مدیا ترکیه تی نقاش کردن و گلکی گوتوبیش سرتنه کردی مجرد اتفاق این پارتین سیاسی دناو بین AKP و MHP دا اتفاق کاتبو کردن او لپارلمنت و جهات پسند کردن کمیسیون پارلمنت و جهات پسند کردن نه اتفاق دن در روزه دانه CHP HDP ای پارتی و سعادت دناو گوتوبیش که نو دانه روزنامه دلیلش پستاسیچی سر وی که راوستیه گوتی جبو اتفاق بلامکار ماسکه یا پیوانه جبر کو سروکه CHP د گوتره که خدا گوتو امی پیکانه کو امجی اتفاقه که پیوانن لسر پیوانن آوا بکن گوتی CHP کو همبری اتفاق جمهور بهرسه و جاریجی ماسکه آماده کریه کو HDP کو پشکریا PKK دیگه ای پارتیا کو پشکریا FETÖ دیگه او سعادت له هف بگون جوینا اتفاقه که نو پیک بینا روزنامه دیرلیش پستاسی لهمبری گوتره کلشتارولو راوستیه روزنامه جمهوریت دبیجه اتفاق به شکر حتی خراکرین دلورده مبست فروتونه 14 فابریکه این شکر این ترکیه که حکومت آماده کاری آوان دکه کوان بفروشه دبیجه کسی که همبری وی درد که ون زده دبن دناو آوان دا مهپیجی هنه نوچه که دن یا بالکشی سلف روزنامه جد دیگره دبیجه حزب یعنی به حزبون جهیبون دناو AKP دا برستر دبا ایدای که بو که دناو بین وزیر کارن در و سلیمان سویلو وزیر انرژی برات آل بایرخ شرک یعنی جی امبیجن تند روشک تند درکتیه حاله دبیجه روزنامه جمهوریت ایران دنوچه که خواهد دبیجه دنو AKP دا دو بشین سرکه پیک هاتنه که یک پشتگیری برات آل بایرخ زاوای اردوان دکه یا دنجی پشتگیری کوروی بلال اردوان دکه دبیجه همو کارجی دنوان هر دو لاینان دا تینا کرن روزنامه ین دنجی لسر مجرد 28 ثبات راوستی را وقتی زنین در سال 1999 نهان دا لترکیه گشتن انک پیک هاتو که جویره دگوتن دربه پست مدرن لهمبری حکومت اوی دمی تانک در کتبون کولان و کوچهان سالوگر اوی که بو بشه که روزنامه انجی لسر وی مجاری مانشت دانی نجبر که اردوان دگوتن خدا لسر وی مجاری راوستیه اردوان موریتانیا در حق وی مجاری دگوت برپرسن وی دمی نهاتن درازاندن یعنی بردل ندانه روزنامه ملیت لسر وی که مانشت خوددانیه دبیجه باسکی سیویل جی لازمه بردل بده اردوان گوتیه دادپروری اوی آستا و مجاری کو سویلانج پشکری اوی در پیکریه اوی تثبیت بکه کسی مقدور این کل بند عدالت انرژی دوی بینه تطمین کرن روزنامه ستار جی دیسال سر و مجاری در مانشت خوددانیه اوی جی دبیجه مدیا یا دربکر لازمه
حساب بده سرکومر اردوان گوتی او روزنامه و تلویزیونی که دو 28 ثبات ده به مانشت این خواه پشتگیری دربه دکرن لازمه بردیلی بدن سندیکا مدیا در دور کار اوانا حتی نه کسی دست خود ندهوان این کو لازمه بردیلی که بدن فرمو بلا بردیلی بدن او نرخ جعالی گلک روزنامه و ایرو وکه مانشت هاتیه بکارانین روزنامه گونهشی لسر وی مجال مانشت خودانیه گوتیه چته یا پنج لینک لازمه بردیل بده د 21 سالوگرا درباره پست مدرن یا 28 ثبات دا اردوان گوتاره که بالکش پیشکش کرد اردوان گوت او چته یا 5 قولی لازمه بردیل که بده روزنامه آکید جل سر وی مانشت خودانیه هر بها وطن جیدی سر وی مجاره روستیه جالی 38 نویسکارین که حتی خلات نوبل ورگرتنه و نامه یک جبو اردوان هاتیه شاندن او 38 نویسکارن کو خلات ورگرتنه این جهانی به مناسبت کو سه روزنامه‌گر لترکیه هاتنه جزا کردن به جزای محبت احمد آلتان محمد آلتان و نازل الجا ج اردوان نامه یک شاندنه به نامه کی ج اردوان دخوازن کو او جزا بیت بتال کردن و او روزنامه‌گر جی سربست بینه بردن روزه و ترکیه به وان گشتنان داگرتیه ام بیژن استانبول او کس و دم باش هاور تباتشی باش به دسته خوش براوین سترک جا استانبول الگل بابا